Thutha wa andũ arĩa marakĩte mũgũnda-inĩ wa kambuni ya gũthondeka thimiti ya East Africa Portland Cement gũtigwo na ruo na maithori kumana na kũmomorwo kwa nyũmba ciao, ruo rwao nĩ gĩkeno na ũguni kũrĩ angĩ. Matinga maya magĩthiaga na mbere na mĩhang'o ya kũmomora nyũmba ici thikũ ya mũgwanja, mbeũ njĩthĩ thũngũyanĩte gũkũ ta nguya mĩhang'o-inĩ ya gwethana na kũrogota matigari ma indo cia gwaka ta mahiga, cuma ngũrũ gatagatĩ ka indo ingĩ, gũkũ na wagũri a indo ici metereire na ngari ciao nĩguo magũre. Hakuna job, hii ni ile job iko kwa saa hii, na lazima tubebe hii chuma ndio at least tupate kitu ka kudishi. Venye mnaona venye mnachikia hapa maboys ni wengi, hatuko mboka bana. Kwa sasa hii ndio ile opportunity tuko nayo. Na ũndũ wake hani atĩ thutha wa thithino ya arĩa maragũrĩte na gwaka gũkũ kũrĩra thĩ, thithino yao rĩu ĩreguna na andũ angĩ, kũrĩa o kiro ya cuma ici ĩrendio gatagatĩ ga ciringi 50 nginyagia 60. Tunashukuru serikali wametuletea hustling hapa mtaani. Chuma naye bei si mbaya. Kuna mpali wanauza kilo 60, kwingine 55. Soko iko juu sana. Hata wenye kuuza chuma ndo wamekuja huku kuuza. Aingĩ a mbeũ njĩthĩ aya matekũmaka nĩ ũgwati ũrĩa makũrĩire maitho, maragucia chuma iria ihatĩte nyũmba-inĩ iria itagũithĩtio thĩ. Pia wao wamepatwa na shida kubwa sana, wametoroka na kuna wengine wako nalala huku nje sababu vitu zao zimeharibiwa na sio kupenda kwao. Ni serikali imesema hii ni mali ya serikali, imebidi na hao waondoke. Pia sisi tunawapigia moyo konde na tunaonea huruma, lakini hatuna la kufanya sababu hata sisi tuko kwa hiyo hali. Watu wameibiwa vitu zao. Kwanza mimi nyumba yangu imemomolewa, hata sina mahali bibi yangu na watoto wangu hata wanahangaika, sina pesa ya kulipia rent. Nilikuwa nimejenga nyumba yangu kidogo tu ya kuweka familia yangu, hata saa hii sijui mahali wako saa hii. Nyumba zimepomolewa hata bila notice. Na thengia wa mĩhang'o ĩrĩa ĩrambĩkirwo kuma mũthenya wa ira ya arĩa mahutĩtio nĩ ũmomori ũyũ gũthiĩ kwandĩkithia ndũmĩrĩri wabici-inĩ cia DCI mwena wa Athi River ihinda-inĩ rĩa ciumia 2, amwe ao maugĩte mĩhang'o ĩno yaya kwaga gũciara matunda ona kũngĩtuĩka marĩhwo nĩ arĩa mamakungĩirie wara. Nimeshangaa sana kwa mambo hii ya upomosi wa manyumba hii. Juu hata tujui hawa watu watakaa namna gani, hawa wakimbizi hawa watakaa namna gani. Alafu njani mingi. DCI kuchunguza, hiyo ni kitu ya kawaida, kila siku tunaambiwa wanachunguza, lakini mwishowe matokeo hakuna mahali inatokea ati ya kwamba imefanya hivi na hii imechukuliwa iko hivi na hivi. Yote inaishia kwa wale viongozi. Sisi hapa wananchi wa chini ndio tunanyanyaswa. Ngĩribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Mũirũri. Kweli kuna maofisa hapa lakini hawaoni.